ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu inteko ishinga amategeko ya Kongo ishobora kuba yo itanemera ibyasinywe hagati ya Kayikwamba na Nduhungire. Noneho rero ibyo bari bazanyemo iyo nama yabo yarangiye nyine na Tshisekedi akabye ubwo buyobozi bwayo. Ubundi si yo nama imaze uko umutekano uhagaze hagati ya Kongo n'u Rwanda, hagati y'u Burundi n'u Rwanda, buriya babyigiramo byose uko byakabaye. Ntabwo neva yavayo ataganiriye na Tshisekedi kuri Kagame, ibyo ntabwo bishoboka. Tshisekedi umwanya uwo ari wo wose ashobora kuva yavaho cyangwa se akanapfa ntawarumenya. Ariko noneho iki nicyo gihe cyo gusahura igihugu. Ni ukuvuga ngo niba neva ari inshuti ya Tshisekedi kandi Tshisekedi akaba ari umwanzi wa M23, ubwo ni ukuvuga ko neva nayo ni umwanzi wa M23. M23 rero kuba barasi Burundi nta kosa bafite. Noneho rero sasa M23 kugira ngo niharamuka habaye imishyikirano yenyewe ya yindi yo gusasa inzobe no kurambika impapuro hasi, M23 iravuga ngo Perezida Tshisekedi nabanze yemere ko afite ubushake bwo kuganira na M23 ubwe ku giti cye. Icyo hari cyo yari yakora? Wapi? Yahakanye kangahe ko atazaganira nabo? Inshuro zirenga miliyoni. Mpaka bamusanze iwe, niko yivugiye. Icya kabiri, inteko ishinga amategeko yaravuga ati lisez sur mes lèvres. Ati jamais, ati au grand jamais. Ndakwemeye. Nzegera nicara hano imbere yanjye hari delegation ya M23. Ntabwo bibaho. Ati sureba no ku minwa yanjye ndikubivuga. Yego nizere ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye by'isi. Nizere ko amahoro y'Imana Nyagasani yabagezeho, by'umwihariko abakunzi ba National Radio, Radio Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Ni Viateur Rutagengwa, ni umunyamakuru n'umusesenguzi tubana cyane, iyo twishimana none iyo turi kumwe nawe hano kuri One Nation Radio. Nizere ko waramukanye Imana uyu munsi. Meze neza. Noneho ndabona dushoje weekend. Ubu dutangiye gushyidikana icyumweru. Iyo tugitangiye burya tuba tugiye kugishyidikana. Byo pe. Iyo tugitangiye tuba tugiye kugishyidikana. Cyane ko ubu ni umwaka turi kurya umurizo. Naho turenda kuwusoza, harabura iminsi mike cyane. Itageze ku minsi 40. Nkeka yuko umwaka nawo turawushoje kandi tugiye kuwusoza amahoro. Yego. Yego. Nyemerera tuganire cyane turebere hamwe ku muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu ikipe yabo yikarifiye rwose, ni hafi yo kujya mu gikombe cy'isi. Nabonye n'abantu babyishimiye. Ntabwo mbikubazaho by'imikino. Ahubwo ni byiza. Ako nabonye no mu Rwanda hari n'abafana benshi ba Kongo Kinshasa. Byanshimishije. Iyo kipe turayikunda kandi tugomba kuyikunda. Uretse ubushize igihe yatsindwaga, noneho abafana bayo bagasenya stade, abanyekongo bati gutsindwa kw'ikipe yacu n'u Rwanda rubifitemo uruhare. Biriya ni barbarisme, biriya ibintu bidasobanutse. Reka tuganire cyane kuba hari inama yaberaga ya SGR, ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, yaberaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifata n'imyanzuro, ariko u Rwanda nubwo ruri muri SGR ntabwo rwari ruhari. Ntabwo dutinda cyane ku by'inama n'imyanzuro yafatiweho. Turatinda cyane ku bubano, kuko wabonye ko muri inama ya SGR basabye ko ngo le pays agresseur ko bavana ingabo zabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko iyi resolution, iyi myanzuro yavuye muri iyi nama yabaye mu cyumweru gishize nta Rwanda ruhari. Yatoye Perezida Tshisekedi nk'ugomba kuyobora uyu muryango, kandi headquarters ziri mu Burundi. Nta kivuze, ari obviously null and void ku bijyanye n'ikibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ibyo turi kureba ni ibya Washington na Doha, nibyo bizavamo igisubizo kirambye ku mahoro yo mu karere. General Neva ni umuperezida ukunze kujya mu bihugu bitandukanye, yagiye mu ruzinduko, mu nama, nk'uko tubona abandi perezida bagenda mu
guhamya umubano, ariko muri Kinshasa ntajya ahusha amahirwe yo kujyayo kuko n'ibihugu bifitanye umubano muri iyi minsi. N'ubu ngubu yari afite uruzinduko aho banemeranyije ko bagomba gufatanya cyane mu burimyi n'ubuhinzi ndetse no kwivuna umwanzi ubwo ni mu mutekano. Uru ruzinduko rwose ukunze kugaruka cyane kuri General Neva n'ibikorwa bye byakora ahagaragara n'ahatagaragara. Ibyo basobanura ko byamujyanye n'ibyamujyanye bya nyabyo utekereza ni ibihe urarusesengura ute? Reka mbanze mpere kuri uwo muryango ubu ngubu uramutswa perezida wa Kongo. Wa mugani ibyo baba bigiye muri iyo nama mpamya yuko ntacyo bivuze, nta n'icyo byahindura ku byigiwe i Washington cyangwa i Doha muri Qatar. Kugeza ubu ngubu nibyo biganiro bikomeye twabonye bifite imbaraga hano ku isi, cyane ko ibya Washington kugeza ubu ngubu ku ruhande rw'u Rwanda rwe nta kibazo tubifite, ari ibyo kugarura amahoro, gusenya umutwe wa FDLR, gukuraho ubwirinzi. Kugeza ubu ngubu twebwe u Rwanda nta kibazo tubifiteho, kubera yuko bakimara gusinya, abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bakimara gusinya, u Rwanda kabineti yahise ibyemeza, babijyana mu nteko ishinga amategeko, inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite urabyemeza, noneho minisitiri Nduhungirehe abijyana muri Sena abasaba ati kubera ubwihutirwe ni mu bisinye, nabo barabisinya. Kugeza ubu ngubu hagati y'u Rwanda ho nta kibazo kuri ayo masezerano hagati y'u Rwanda na Kongo ibyabereye i Washington. Ariko noneho ku ruhande rwa Kongo nta etape n'imwe yari yabaho, habe n'imwe, haba kabineti yaba inteko ishinga amategeko. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu inteko ishinga amategeko ya Kongo ishobora kubayo itanemera ibyasinywe hagati ya Kayikwamba na Nduhungirehe. Noneho rero ibyo bari bazanyemo by'iyo nama yabo yarangiye nyine na Tshisekedi akabye ubwo buyobozi bwayo. Ubundi si yo nama imaze iki? Uretse rimwe na rimwe iyo umusirikare wa Kongo ya advances mu Rwanda karaswa, abo basirikare bari muri uwo muryango si mbona baza gukora iperereza. Nta kindi kintu kizima gihari bari bakora hagati y'u Rwanda na Kongo. Noneho reka nigarukire ku ruzinduko rwa Neva. Uruzinduko rwa Neva uzi neza yuko hagati ye na Tshisekedi bagiranye inama y'umuhezo y'iminota 30. Ibyo ngira ngo wabyumvise. Iyo nama y'umuhezo rero yirwagamo iki? Yigirwagamo wa mugani uko umutekano uhagaze hagati ya Kongo n'u Rwanda, hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Buriya babyigiramo byose uko byakabaye. Ntabwo Neva yavayo ataganiriye na Tshisekedi kuri Kagame, ibyo ntabwo bishoboka. Ko ari umugabo duhora dutera ubwoba, tukaba tubona yaratunaniye, ntacyo dushobora kumukoraho, twakora iki? Ko twazanye ibintu byinshi cyane, ziriya ngabo zose za SADC ngo tugerageze kuba twamutera, akatunanira, dukora iki? Ibyo ngibyo ntabwo byabura hagati ya Tshisekedi na Neva. Ko tureba dusumbirijwe umujyi wa Uvira twaye dusigaranye ari naho ikiraka cyari kiri cy'abarundi kugeza ubu, bakaba basa naho bawugose bawumereye nabi, nyuma yaho hazakurikiraho iki? Ikindi kintu rero batajya babura kwigira hamwe ni bya birarane by'amafaranga. None se yewe yuko Tshisekedi arimo ingabo z'u Burundi birarane by'amezi agera muri 13, agiye kuba 14. Mu minsi ishize, mu myaka yashize, Neva we yigiriye muri Kongo. Ni igihe yacagayo ahita ajya Kampala nabwo yaragiye gukabiza Yoweri Museveni ubuyobozi bw'umuryango, nawo ntarinzi, ntazi n'igihe wagiriyeho, ntazi n'icyo umaze. Ibyo ngira ngo urabyibuka. Icyo gihe nabwo yanyuzeyo amubaza ku bijyanye n'iyo mishahara y'abasirikare be. Tshisekedi aramubwira ati ariko se ubu uri kumbaza uri Rubaya? Rubaya ko ariho hantu naguhaye, wagombaga gukingira, wagombaga kurwana, hariho hari amabuye y'agaciro hagombaga kuva ibikwishyura. Ubu ngubu uri kumbaza uri Rubaya? Ubu usuri Goma, ubu usuri Kavumu, ubu usuri Bukwavu, ubu usuri hehe? Uranyishyuza urambaza iki? Zari zabyama hari icyo gihe cyane. Noneho na nyuma yaho Neva yigeze koherezayo General Prime Niyongabo, umugaba w'ingabo za Kongo z'u Burundi. Aramubwira ati genda byibura umubwira duhe n'amake.
icyo gihe nabwo Kisekedi arayamwima. N'ubu rero byanze bikunze nta kuntu yava yatamubajije ku bijyanye n'ayo mafaranga abasirikare bagombaga guhembwa. Ubundi uretse amafaranga ya komisiyo Kisekedi yihereye Neva wubwe ku giti cye nk'umuntu wamuhaye ingabo, nari nzi miliyoni 2 z'amadolari, ariko nyuma yaho hari undi waje kutwungura igitekerezo yuko yamuhaye miliyoni 4, ashobora kuba atarazimuhaye zose. Noneho buri musirikare w'u Burundi ubundi yakaba yandikiwe amadolari 5,000, ariko kugeza ubu ngubu abageraho nayo atakiboneka. Ofisiye abona 120, umutoya akabona 80, ariko nayo ntabwo abageraho. Ejo bundi abasirikare barwanye muri Kongo basubiye mu Burundi ndetse bari barandutse muri Somalia. General Prime Niyongabo hari ahantu yagombaga kubakoresha umukutano cyangwa se inama mu kigo cya gisirikare kimwe, barababwira bati nimwandike urutonde rw'ibibazo muri bubaze. Noneho abasirikare ikibazo cya mbere bahurijeyo hafi ya bose ni ikibazo cy'imishahara yabo yo muri Kongo. Icyo gihe General Prime Niyongabo amaze kubona ko ibyo bibazo nta gisubizo bifitiye, inama yahise ayikwepa, ahubwo babandi banditse ibyo bibazo bose babategetse kuzenguruka Burundi bwose n'amaguru. Abasirikare baratarara, buri wese barabahanye cyangwa bari mu myitozo nk'ayindi twabonye mu majyaruguru ya Rutumaci. Rutumaci ubundi ikorerwa hamwe, mukagenda kuri muwundu umwe wa gisirikare, niba ari morali mugashyiraho imwe, mugenda mwendo wa pole, nta mucaka irimo, mugendera hamwe yemwe munaganira. Ariko abandi barashumuye, mugende urushye akaryama bwacyo agakomeza, uw'inkweto ziriye akazihambira ku gikapu agashaka bodaboda akaba arizo agendesha. Bimwe ntabwo ari Rutumaci. Rutumaci ikorerwa hamwe, ibyo biratandukanye. Noneho rero ubwo abasirikare nyine bahawe igihano cyo kuzenguruka Burundi bwose n'amaguru, kubera yuko nta gisubizo umugabo w'ingabo z'u Burundi yari afite cyo guha abasirikare. Ibyo rero mu byajyanye Neva hariya ntabwo yavayo atakimubajije. Nanone hakaba n'ibindi, urabona n'aba perezida baziranye. Kisekedi umwanya uwo ari wo wose ashobora kuva yavaho cyangwa se akanapfa ntawarumenya. Ariko noneho iki ni cyo gihe cyo gusahura igihugu, kubwira mugenzi we nk'umuntu turi kumwe mu ntambara, ngwino nguha amafaranga nk'umuntu turi kumwe mu ntambara, noneho ugende nanjye unzigamire nzabona icyo nzirwanaho ninamuka mvuye ku butegetsi. Ibyo bintu byose nta wabura kubitekerezaho. Kubera iki uvuze uti Kisekedi umwanya uwo ari wo wose yavaho cyangwa yanapfa? Ni ugutekereza bisanzwe nk'aho twese aho turi buri gihe turi abakandida, cyangwa hari icyo ubona gihari unasesenguye ubona ko ubutegetsi bwe budafite imyaka myinshi? Ubutegetsi bwe nta myaka myinshi bufite, kuko kugeza ubu ngubu hari impamvu nyinshi zishobora gutuma yavaho cyangwa agapfa. Icya mbere ku bijyanye no ku rugamba rw'imirwano, M23 byo bigaragara yuko mirusha imbaraga. Icya kabiri bigaragara yuko igisirikare cye amaze kugihindura imyanda nk'uko M23 igibifata. Nigi bivuga ngo igisirikare ubushize General Makenga yaravuze ngo yafashe igisirikare cy'igihugu agihindura imyanda, agihindura pubere, aho yagiye afata abo mu bindi bihugu akabarutisha igisirikare cye. Noneho igisirikare cye reba mu bajenerali bose amaze kubashyiramo vurugu. Bamwe bafunze kubera guta urugamba, abandi bafunze kuba ngo bashobora kuba ari abagambanyi kuri M23, barimo na wa wundi Masunzu, ariko nabonye yaramurekuye. Buriya ni nkaho yavuze ati reka ne gushimisha umwanzi, aramurekura. Abandi bafunze musubije mu kazi, yararekuwe ariko ntabwo arasubira mu kazi. Nta n'ufite icyizere ko wenda ntazanasubiramo, ntawe ubizi. Noneho nari impereye kubataye urugamba, babandi baburanishijwe mu muhezo bikagera naho 2 bapfa. Hari abandi bafunzwe avuga yuko bashobora kuba bakorana nayo M23. Hari nabo yafunze abakekaho kumukorera kudeta, barimo General Kiwewe. Urumva igisirikare kirimo abajenerali 70 bafunze. Niba buri gisirikare cya Amerika ntabwo hari abajenerali 70 ngo hagarare bwumva. Ngaho uranyumvira. Noneho rero sasa no kuba yaraciriye urubanza Joseph Kabila nta kivugo. Joseph Kabila nawe menye yuko muri bari y'abajenerali hari abo yazamuye mu ntera, hari abo yakijije, hari abo yahaye amafaranga.
na n'ubu bashobora kuba bakimukomeyeho. Ibyo byose buriya ikishaza. Noneho rero sasa hejuru y'ibyo, ejo bundi harya yari hehe, ahantu yari yahuye n'abadiyasipora mu Bubiligi, mu Bubiligi, aravuga ngo kereka munkuyeho cyangwa se ngapfa. Noneho ushobora kumbaza ngo ese gupfa kwa perezida birashoboka? Kuki bitashoboka se? Uwamubanjirije witwa Laurent Désiré Kabila byamugendekeye gute? Kaporali Rashidi se bamurashe. No gupfa rero birashoboka. Noneho Tshisekedi amaze kuvuga yuko asimbutse kudeta 70 mu myaka ingahe? Mu myaka 8 muri manda imwe n'indi ya kabiri yiyongeje. Mu myaka 8 asimbutse kudeta 70. Sageze 2019 se? Yego. Ariko noneho mpamya yuko izo kudeta ntazabayeho. Buryo nizo yihimbira. Kereka ya yindi imwe twumvise ngo yarimo n'umuntu w'umunyamerika waje kurasa. Iyo ngiyo wenda niyo bagiye bajya kwa perezida w'inteko ishinga amategeko bararasa kwa Vitali Kamere, ariko nawe yarangije amwirukanye. Bukeye yirukana minisitiri w'ubutabera, bukeye yirukana n'abandi. Urumva rero vurugu iri muri leta ye no mu gisirikare byanze bikunze kuvuga yuko ashobora kuvaho cyangwa se akaba yanapfa cyangwa agahunga. Ibyo ngibyo ntabwo ari igitangaza. Niyo mpamvu rero navuze ngo no guhamagara perezida mugenzi we bakiri kumwe mu ntambara, ukibashije kumutsimbararaho, vayo nkunyuzeho ifaranga umbikire nanjye nzabona ikizantunga. Ibyo nabyo birashoboka. Ni ibyo rero baganira mu muhezo. Iriya minota 30 babize ku bintu byinshi cyane cyane nk'ibyo ngibyo amaze kunyura. Ariko icyo nibaza hano harigeze zari zabyama hari bona Tshisekedi atishimiye uko Burundi buri kwitwara ku rugamba, baje kurinda Rubaya ntibyakunda, baje kurinda umujyi wa Goma barawubambura barabajyana paka mu marembo y'iwabo. Tubona rwose n'abantu batishimye, utangira no kubona imvugo mu bitangazamakuru perezida niba avuga ati twebwe twaje gutabara. Ntabwo waba uje gutabara umuntu ngo ari wowe ubazwe intsinzi. Yego niko yavuze. Ntibibazwe uwo waje gutabara. Ati twebwe turi abagenzi, nimubaza bene igihugu. Muratubaza ngo ibisagara byafashe mwabajije bene igihugu. Byari bitangiye gusubira habi, kongera kugaruka k'umubano umeze neza. Wabonye ko n'Uburundi bwari bwabonye ko bikomeye, butangira kwemera n'ibiganiro, butangira kuvuga ko hari n'uburyo hari kuza gahunda zo guhuza n'u Rwanda. Bongeye guhuza gute na Tshisekedi ku jambo rimwe ko mu minsi ishize bitari bimeze neza? Habaye iki? Impamvu Neva adashobora kuvayo burundu ni ukubera ko kwanza nka hariya Uvira tuzi neza yuko ngo station peteroli za essence nyinshi zifitwe n'umugore we, n'iz'umugore we. Noneho Neva impamvu atavayo burundu nuko kugeza ubu ngubu hari ahantu akibasha gusoroma amabuye y'agaciro. Erega ari amakamyo twabonye yohereza mu mahanga, ntiwibwire yuko ari ubutare buri mu Burundi nk'uko abivuga. Yari kuronci ngo agaragaza yuko Burundi nabwo bukize, nyamara amabuye yose buri yava hariya muri Kongo. Mu minsi ishize twabonye inkuru yavugaga yuko amakamyo y'u Burundi azana abasirikare agasubira yapakiye ibintu bitazwi. Twabanje gukeka ko wenda ari ibisahurano basahuye muri Goma, ariko twaje gusanga ari bamwe mu bajenerali bakura amabuye y'agaciro mu Burundi muri Kongo bakayatwara, ndetse byageze aho naho bamwe na bamwe abafunga. General Neva yarabafunze, ahubwo umugaba w'ingabo aragenda arafungura. Yigeze gufungura abajenerali 2, ari nabyo byazanye umwuka mubi hagati ya Prime niyo ngabo na perezida w'u Burundi. Byabaho se ko byabaye atanga itegeko umugaba w'ingabo akarirengaho? Ntabwo bizi nyine icyo gihe byabayeho. None se mu minsi ishize ntiyandikwaga inkuru yuko batavuga rumwe cyangwa badacana waka? Niko bimeze. Icyo mbaza ngaha yaba ari autorité ki ku gihugu kubaho bibaho cyane, uretse n'ahangaha hari n'ahandi biba na kapitene araza gukorera coup d'etat bitewe n'uko utagifiteho ijambo. Icyo mbaza hano yabisobanuye iki ku mugaba mukuru w'ikirenga, commander in chief, kuba yatanga itegeko umugaba w'ingabo akarirengaho? Byabwo mpamvu baje icyo ngicyo turi kototera n'ubutegetsi bwa General Neva, turebe nabwo ahazaza habwo. Yego nyine ni ka gapingane. Noneho sasa wenda uburyo byakozwe n'icya biteye General Prime niyo ngabo reka tukireke, ahubwo ayo mabuye y'agaciro basahuraga muri Kongo bayanyanyagiza aho ngaho mu Burundi, byageze aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi arababwira ngo ubwo butare mwicaye ko muryamye ko ndashaka kububambura, ngo kandi ndabubambura ngo ndakoresha abaturage abo ngabo muturage.
ndabategeza abaturage baze babasake, kandi umuturage uzanye amabuye y'agaciro niyo nzajya mpemba kurusha wowe. Ni nabwo babusohoyemo. Cyari ikintu cya kabiri cy'icyemezo afashe mbona gikomeye cyane, gikurikira cya kindi cyo kuvunja amafaranga. Uzi ko amafaranga benshi bari barayapakiye mu ngo zabo atari mu mabanki. Arababwira ati nyamara ayo mafaranga muzasanga nayahinduye ibipapuro. Buriya naheraga ku yari afitwe na Guillaume Bunyoni. Ari Guillaume Bunyoni. Yego. Kandi koko icyo gihe yarabikoze, yahinduye ibipapuro. Bagiye kubona amafaranga arayahinduye, noneho ategeka yuko umuntu uzana amafaranga yavanyiwe ari buvunjisha amafaranga atarenze 100,000 gusa. Buri Burundi hari abantu baryamye ku mafaranga yarangije igihe. Noneho rero tugaruka ku mubano we na Kitsekedi. Aracyagerageza guhanyanyaza ngo arebe yuko byibura ingabo ze zaba ziriyo muri operation. Ubu ngubu aravuga yuko arashinja Twirwaneho ari nayo ifatanyije nayo 23 barashinja leta y'u Burundi kubicisha inzara, aho ingabo zaje zigota inzira zose, zifunga inzira zose zisohoka muri Minembwe zijya guhaha muri Uvira. Noneho umugaba w'ingabo wungirije w'u Burundi akavuga tumva rero twebwe tugomba gufunga inzira kuko muri kuza guhaha mugemurira umwanzi. Ubu ngubu akavuga yuko umwanzi w'u Burundi Twirwaneho iri kugemurira ari Red Tabara, kandi imbere bavugaga yuko iri mu Rwanda, bakavuga n'irindi FNL Nzabampema yashinzwe n'uwitwa ngo Nzabampema. Nyamara abo muri Twirwaneho bakavuga bati abo ngabo twebwe ntidushobora gukorana nabo kuko bakoranaga na Mai Mai Wazalendo, abo twarabarashe turabirukana, bakavuga n'udusozi baherereyeho. Oriyeke bavuga yuko bari mu Rwanda. Noneho rero kugeza ubu ngubu M23 nayo yaramanutse ijya kwiyunga kuri Twirwaneho, nibwo batangiye gufungura ayo mayira yarafunze berekeza aho bita Puezero. Bari bamaze gufungura utundi duce Mikenke, niko banavuga, basatira uwo mujyi wa Uvira. Neva yagiye muri Kongo hari icyoba cyinshi mu ngabo z'u Burundi cyuko Uvira ishobora guterwa, kandi noneho abo ngo muri 23 batangaje yuko Noheli bazayirira muri Uvira ndetse no mu bindi bice. Noneho rero sasa Neva akaba afite ubwoba ko Uvira ishobora gukwegera Bujumbura nayo ikaba yafatwa, noneho hagahita havuka umutwe n'izina tutari tuzi, ari byo byahita bikomerezaho. Mvango niyo haboneka itegeko ryo kwambuka umupaka ugana Burundi, ntabwo ari M23 yagenda, kuko ndumva nta sanse yabirimo ko M23 yajya kurwana mu Burundi, kuko nta cyabo kiriyo. None Uburundi bwaje kurwana muri Kongo bufite ikihe? Bwaje gufasha mu basezerano bagiranye na Kinshasa. Baje kurwanya Burundi ni igihugu. Baje kurwanya nde? 23. Ubwo ni iki? Si Haduyi? Haduyi. Neva se wabivuze ngo umwanzi w'inshuti yawe aba ari umwanzi. Ni ukuvuga ngo niba Neva ari inshuti ya Kisekedi kandi Kisekedi akaba ari umwanzi wa M23, ubwo ni ukuvuga ko Neva nayo ni umwanzi wa M23. M23 rero kuba barasi Burundi nta kosa bafite, kuko ntabwo bakeneye guturana n'umwanzi. None se turagera ku mupaka nk'uko twageze hariya la Coronishe nahe hose tukabana abamayimayi birirwa baduhenera, nabo babanaho ngaho. Biroroshye yuko noneho na Katyusha zajya ziva hakurya zigasheringa hakurya, za ndege za drone na za mige wenda amaherezo zizaza. Ubwo urumva rero M23 gukubita imijyi ibiri yegeranye, noneho hakaba havuka undi muntu ntazi n'izina rye, ariko hari abantu bigeze kuri komozaho. Noneho sereka nkubaze ikindi, kuva M23 yarwana ruguru, abarundi yafashe bwa mbere bari he? Perezida ntiyabihakanye, abasirikare b'u Burundi muri FDNB ntiyabihakanye, akavuga ngo gasha uziko muri M23 nahabonye Red Tabara. Perezida niko yavuze. Abasirikare b'u Burundi bita Red Tabara yarangije kubihakana deja. Ubu se tuzi bari kugeza ubu ngubu hadutse ibihuha ngo
M23 yabahereje u Rwanda ruragenda rubahereza Uburundi nabwo rubaha M23 irabihakana kandi nari nabihakanye mbere yaho. Nta musirikare n'umwe w'u Burundi bigeze barekura, ariko noneho yo iravuga iti turabafite ni benshi na n'ubu turacyabafata kandi leta yabo rero yarabihakanye. Ubu se ko tutagera muri Kongo tuzi ari hehe wenda baba barakoreye training, bakavuga baturiya watwihakanye reka noneho dukora umutwe wo kumutera. Niyo mpamvu iriya Kivu y'Amajyepfo cyane cyane muri biriya bice bya Uvira, intambara yaho nidushaka tuyigenze make kuko aho izabera izatwereka byinshi tutari. Ariko Viate kuvuga umeze nkaho utizeye aya masezerano y'amahoro yashyizwe mu mukono muri iki cyumweru dusoje, umeze nkaho utizeye ko bizubahirizwa, umeze nkaho wizeye ko intambara izakomeza ku butaka. None se wowe tuganire, wowe yafitiye ikihe cyizere ayo masezerano yabo yaduha n'ayaheho? Igitekerezo cyanjye muri iki kiganiro ntago kimataringa cyane. Okay, reka nkwereke impamvu ugiye amasezerano na n'ubu yaba yaduha yaba yahehe, mpamya yuko atazashyirwa mu ngiro habe namba. M23 hari ibintu bigera mu 8 yashyize kuri listi yayo. Buri ibyo barimo hariya ni ukuvuga ngo ese tuzashyira tuganire. Hariya nta masezerano arimo, nubwo wenda hari bike byagiye bizamo nka 2, icyo gufungura abantu n'icyo kugira gutera n'icyo gusenya FDLR ngira. Hari ibintu 8 ngiye kubigusubiriramo. FDLR bemeye kwisenya ko bavuze ko kugira ngo bayisenye babanza kubasubiza ibice bafashe. Icyo ni kimwe mu bihata. Urakoze cyane nabyo kubigarura. Noneho rero sasa M23 kugira ngo niharamuka habaye imishyikirano yenyewe ya yindi yo gusasa inzobe no kurambika impapuro hasi, M23 iravuga ngo Perezida Tshisekedi nabanze yemere ko afite ubushake bwo kuganira na M23 ubwe ku giti cye. Icyo hari cyo yari yakora? Wapi? Yahakanye kangahe ko atazaganira nabo? Inshuro zirenga miliyoni. Mpaka bamusanze iwe niko yivugiye. Icya kabiri, inteko ishinga amategeko yarabwiye ati lisez sur mes lèvres. Ati jamais, ati au grand jamais. Ndakwemeye. Nzegera nicara hano imbere yanjye hari delegation ya M23. Ntabwo bibaho. Ati sureba no ku minwa yanjye ndi kubivuga. Noneho icya kabiri, basabaga ko inteko ishinga amategeko ikuraho umwanzuro yatuye muri 2022 wemeza yuko M23 ari umutwe witera ubwoba, yuko leta ya Kongo itemerewe gushyikirana nawo. Noneho M23 bakavuga bati inteko ishinga amategeko nikureho uwo mwanzuro, hato tutazaganira nabo tukaba dukoze ibintu bitemewe. Ikindi gukuraho ibihano, bati nibakureho ibihano byafatiwe abayobozi ba M23, igihano cy'urupfu n'impapuro zo kubata muri yombi ndetse n'ibyo kubakurikirana bihagarare. Byari byakorwa. Sultani Makenga ntagifite igihano cy'urupfu. Ejo bundi ntibongeyeho undi Joseph Kabila. Ariko arazira M23. None bakavuga bati nimufungure abantu bose bafunzwe bazira isano bafitanye na M23 cyangwa kuba hari aho bahuriye nayo. Ba bantu 700. Leta yari yarekura n'abangahe ahubwo ko imaze kwicamo 230. Izabakura he? Abantu 700 habuzemo n'umwe M23 ntabwo izabyemera. Nanone bati nibafungure bafungura imipaka bashyize hagati yaho turi na leta. Bya bindi bavuze yuko umuntu uzajya mu gice cya leta azajya asoreshwa amafaranga menshi. Noneho basaba yuko banafungura ariya mabanki leta yafunze. Ibyo byose hari na kimwe cyari cyakorwa. Ibyo se ahubwo ubona byoroshye kuri leta. Ariko noneho kubwa amahirwe M23 mu biganiro bya faze ya 5, ubu harimo ya 6 niba atari ya 7, faze ya 5 bagize amahirwe Katari icomekamo cya kindi cyo kurekura abantu bafunze. Noneho M23 itaha okay, noneho byose ntaho tuzongera gusubira niba tabafungura, nta numwe wari warekurwa. Ubwo rero urumva yuko ibihato bikiri byinshi. Warumbajije ngo
kuki utizeye iyo mishyikirano mu gihe ibyo byose nta na kimwe kirakorwa, njye mbona nta kizashoboka. Noheli bazayirira muri Uvira cyane, ibyo barabitangaje, kandi Sultani Makenga mu minsi ishize yaravuze ngo yatumye guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ngo genda umbwire abantu ba Kanyabayonga ko tugiye kuza gufata Uvira. Nanone undi mujenerali wari wafashe Nzibira mu minsi ishize abwira abaturage ati mwabonye ibikoresho twafashe hariya muri Uvira, reka bakomeze babigwize, nibimara kugwira tuzamanuka tugende tugiye kubizana. Ariko rero mpamya yuko kugeza ubu ngubu nyuma yaho M23 igiye gufatanya na Twirwaneho, ubu ngubu mpamya yuko muri ino minsi umujyi wa Uvira wugarijwe ahubwo kurusha n'indi minsi yose. Uvira iri mu kangaratete. Yego. Ako buriya Uvira ni umujyi wakoroha ko tuwumvisha igihe n'igihe byaranze, sinaba ko byanze na strategy, ariko kuki twabonye intambara iza igakuramo Goma na Bukavu ndetse na Kamanyora mu minsi ikurikiranye, ariko Uvira igakomeza kuba ikibazo. Ariko Goma na Bukavu ntibyafashwe ejo bundi mu kwezi kwa mbere. Goma twayitegereje imyaka ingahe? Imyaka 3. Bareba abahungu baravuga bati inkono ihirigiye. Ihirigiye nimutegereze. Kuki Uvira yananiranye he? Goma yarimo abasirikare 100,000. Ibihumbi 200. 200. None hariya harimo abarundi 10,000. Cyangwa 19, reka bibe na 20. Harimo FRDC bitageze mu 30,000. Wazarendo ni 50,000. FDLR ntango birenze 7 biri muri biriya bice 6 cyangwa 5 biri hariya. Ubwo urumva ahari ingabo nyinshi ari hehe? Kugeza ubu ngubu umuntu uzaresistinga hariya ni umurundi wenyine, ntuzagerageza kwihagararaho. Wenda reka nemere intambara yo yanaba izanaba, kuko buriya nta nubwo twanavuga yuko Goma itabaye, kuko yarabaye. Ariko noneho byanze bikunze amaherezo inkono ihirigiye bivuga. Ntabwo Uvira yananiranye, ni strategy z'urugamba. Kandi noneho nakubwiye yuko ceasefire uboneraho kuvura ingabo, ugatraining izindi, ugatunganya ibikoresho, noneho banafashe n'ibindi byinshi kurushaho. Ingabo zarapasinze mu minsi ishize, batweretse ingabo nyinshi cyane, harimo n'izahoze muri FRDC, ni nyinshi cyane. Ubu ngubu ingabo barazifite. Ahubwo n'abandi bavuga ngo u Rwanda n'ugiye kubafasha, wajya gufasha umuntu kurusha igihugu kinini akakurusha n'ubukungu. Kugeza ubu ngubu ntacyo bimaze. Ingabo barazifitiye, baratraininze, kereka wenda niba ari extractor twoherejeho zikaba zarigishije abantu. Nuvuga ngo ahantu M23 ifite hararuta u Rwanda. None se si ibirometero 36,000 n'ubukungu bafite bararuta u Rwanda. Aha. Wenda icyo tubarusha ni umubare w'abantu. Bafite 36,600 kilometero kare. Barusha u Rwanda kilometero kare 1000. N'Uburundi twembi baraturusha duteranye. Noneho bafite abaturage miliyoni 11. Ntabwo baturusha duteranye. Burundi se ko buruta u Rwanda aruma birengeje 26. Ntacyo iyo mibare tuyireka. Ariko icyambere nuko baruta u Rwanda n'u Rwanda niyo. U Rwanda rwo bararuta. Yego, bafite miliyoni 11. Bafite ubukungu ubu bwose birirwa bavuga. Bashyizeho strategy nyinshi cyane zishobora kubinjiriza amafaranga. Nta mpamvu rero yo kujya gufasha abantu bakurusha ibyo byose. Yego. Vyatereka tucubikire hano kugira ngo tubike n'ibyo tuzaganira ubutaha, kandi bagize neza cyane kwitabira ubutumire. Tutagenda tutavuze ku kibuga cy'indege, kuko nacyo kiri ku kibuga cy'indege cya Goma, kiri kuri Korozo. Kinshasa na M23 bavuga rumwe kuri ibyo. Kinshasa aravuga ati kigomba gufungurwa vuba, M23 aravuga ati kizafungurwa ku bushobozi n'ububasha bwa M23 cyane. Ubundi M23 igihe abajenerali 3 bazaga, uwa Tanzania, uwa Malawi, ndetse n'uwa South Africa, baza kunegosiya na General Sultani Makenga ngo babahe ingabo zabo, za zindi zari zibambiwe mu bambiro n'ahandi. Ari nabwo bemezaga ko ngo igibuga cy'indege ibihugu bigiye kugira uruhare mu kugisana, noneho ingabo zikaba ariho zihagurukira. Mu biganiro nakoze naravuze numva rero M23 mwitonde. Iki kibuga cy'indege ntabwo ari ugupfa kukirekura. Iki kibuga cy'indege gifite amateka. Iki kibuga cy'indege
nicyo abasirikare b'abafaransa muri zone turikwaze burukizagaho ibikoresho bari baje guha FDLR, kuko ngewe ndi mu rwerere indege zambaye zifite irangi rya madowadora narazibonera. Iki kibuga cy'indege ya operation Kitona niho ingabo z'u Rwanda zahagurukiye zijya Kitona. Uburyo zaguye Kitona murabizi, nimwemerera indege iyo ari yo yose ihaje muzaba muriho mwikwegera ibibazo mutazi. Wanu hashobora kuza indege nk'iyavuye hano ijya Kitona ikahagwa, wenda ivuye muri Afurika y'Epfo, irimo abaparakomando cyangwa se irimo special force, bagasohoka mu ndege bakora nk'ibyo abagiye Kitona bakoze, batunguranye birukankana ingabo ziri mu kigo cy'ibirometero 12. Noneho sasa hari izindi zabo zikiri hano bashobora gukominikana bakavaringa indege yabo ikagwa, ibintu bigasubira ubisi. Kandi koko niko byari bigiye kugenda, burya nibyo bari bapanze. Umuntu wo muri mutwentesiri ubwo miruka i Rubavu ndi ku mupaka ndiho nganira nabo baravuze bati ibiganiro bya turabikurikirana, iriya strategy yari igiye kubaho. Ntabwo rero ari ugupfa kuri kuri indege ngo zizanye humanitarian, yego, zikazanamo n'intwaro n'abasirikare cyane. Noneho sasa iyo kibuga cy'indege kizazana urujya n'uruza Goma Kinshasa, ubwo igihe uzaba uriho kwikururira intelligence zo kwa Kisekedi zibashe kukwinjirira, zize zikominikane na FDLR na FARDC bakizimiriyemo aha ngaha, babazanira amafaranga. Cyane ko ubushize Kisekedi yaragiye kuyanyuza mu bakozi bari amabanki yafunzwe ngo bajye bagenda bahemba FDLR na FARDC bari hariya babashe guhungabanya umutekano. Niyo mpamvu rero M23 kiriya kibuga izagifungura uko yizeye umutekano wacyo. Kandi noneho iyo ishatse yanagikoresha. Ubushize Bintu Keita ntiyahururekiye n'akajugujugu, buriya bo bashatse bagikoresha ku ndege yabo Goma, Kavumu, Goma n'ahandi kuko ntahaba. Yego, so iyo bagiye Katare bazamukira bashaka ko bajya bagarusha nko mu Buganda cyangwa baci Kampala, bakaca nka Kampala. Reka ngushimire cyane ibyate wakoze. Asante sana.